from January to December bobo mahene. January oye sanda. February ya kwakwa. March bow. April ye bow bira. May ye esuso aketsaba. June ye obrezi. July ayawo. August zifo. September oye fa nkwa. Fa nkwa. Mi do ya fa nkwa. Fa nkwa. Se me chia san chaba hu. Na October obese. November obrefio. December mumu. Nti sanda no asana da nyina ho. Nti ye wie mumu a ye be sha ase bi wo. Wase ya asana nda. Ye sana ya kanende bi wo. Ebusuafo ye mo ho nyina akwa abakasenara Zebanyanis TV. I'll be on main studio na yewo na Mori Junction eba ha aha na he na asoyi owo. Mama kanende oye menyije ye mahonko ho ade. Ye beye nyankasa he ne kasa oye fanten. Ye beye nkyerɛkyerɛ. Mejizira ho na wo amanaza na wo Ghana ha ya so a wo ye mfantefo. Wo bepede wo benya kasa ne bia na kasa ne nkyirem waza kanza wonyim dada no ho. Ne nsasunti ye to nsa ye ze frɛ Fantse gas eba Aggrey memorial a dama na obia oze friend na papai office simpa muka simpa fo kan efutu kasa a oye winiba today me na oyenyim papepe na okọ ni basic education nyina wo winiba Methodist boys school na wie no oba Accra teacher training ofi Christian Methodist secondary no na osane eba Accra teacher training college owie so once na hwa na otuedo wo adwuma School of Ghana Languages adwuma ko okosua Mfantse Kasa na owie no na obekiraze wo Aggrey Memorial Zion Secondary School a owo Mfantse de Aggrey but owo AAK so abra asebu kwa mankese damara so osane otue na adisua do ko University of Cape Coast kosua languages na momo major wo Mfantse Kasa ewie na osane ba Aggrey Memorial hwankasa sane be kire Mfantse Kasa no na okwa na ahumjim school bebre ti de Montessori na onye Hillcrest Flowers Gate wonyina wo ma obekiraze wo hwanu mbofra school University Primary nyina aka ho nti pepe warida wakwadar wo Mfantse Kasa no mu nti ne book wa watwero onenyi online che ba na oba no ho tam da mu book yi banana oba no ho tama na book no ose Mfantse Kasa Nkyer3ase zeko brofo kasam oya for basic 4 to JHS3 SHS3 basic 4 chada abofra our class 4 azogbe entiedu school oya secondary school obotu we hia damu buku yi na oya Mfantse Dictionary dam na yebakan ebuku na ahya ose mpanyifo ama ya atase de nkrofodom biara woze hwan kasa na woze hwan kusum na hwan ban iyi nti ose de nyimpa biara tum ose de nyimpa biara otum kan kasa na mpo otum so kyerɛw nti dem na buku na ahyase no oreka na yenyi pape botwetwe nkomo yehu azekrintira okeka Mfantse bom ziye dictionary Mfantse Dictionary sesha ofi a zeko z ansanan maso mo bo try mo kakra but mbechie na ansanan we ya mo akwa Fantse gas yena na wankasa wo Mfantse zine ya abaze if simpenzo from nenyi ampa nenyi nana aha nti e wo watatu nenyi ampa nti eka efutu kasa mka efutu kasa mka oh mbo na yehu de ehye asede Nkyer3ase oye 24 years ni ana ana midi 24 years no Aggrey
Aggrey nkotrem kira zo ho hwe do na anan. Wow. 24 years in Aggrey. Fi 91 na me retire 2014. To me feel 2015. Na dodo na ye kada Fantse Kasa ne kyerɛw ɔyɛ zan. Ɔyɛ no kwara na ɔnyɛ no kwara. Ana na kankan. Na kankan na na kyerɛw no ɔyɛ zan pa. Ɔyɛ no kwara na ɔnyɛ no kwara. Ɔnyɛ no kwara. Ɔyɛ kasa nyamedza amon. Obi a ne kasa ɔreka ɔnyɛ ne zan. Awon yi ka awon ɔnyɛ ne zan. Fantse ka Fantse ɔnyɛ do ɔyɛ ɔzan. Na mbom yɛmfa hina adwene nkrodo de yɛbɛpɛ de yɛbosua. Me maame wi na American wi bi wona na ewu na ase. Na mafa me kan de. Morocco School of Languages na maame se na Fantse so rukosua. Me se Fantse wosua. Abrofo wosua brofo. Also za wada moda wala ka. Okay. Na also za wada kosua. Nti se sua na ebohu kasefo an mo de ibozin. Ye wakase biara abrofo waka bi the language. Oni za waja atom. Na also ma obiara so ka wo na apem. Obi baka dokon. Oni za waja atom. Obi so baka olokon. Ana odokon. Oya ne kase wo na apem. Ne mom za waja atom. Ono na wo de kyerɛw. Ono from language. Na also dialect. Dialect ono obiara na ne se. So also language na also dialect. Mo fan de ye wo twi. Unti na ye Fantse twi. Asante twi. Ekuapem twi. Unti dialect na osesa. Na ye wo agya atuma wo kyerɛ no wo bu. Wajitum. Nti no se woza ekan ona na eka na boto za waja atum de ono ye beka obaye ozan. Jo ye hwe yan Fantse Dictionary. Na dictionary po ye beka na den. Kasa Nkyer3ase. Nti ye hwe yan Kasa Nkyer3ase a. Ye bon de ye bu ebuku na ye hwe asa ba na o hwe ase. Ba aba ba oba ber oba bun ba de nti ba na ozikanen na me se na ba oye Fantse Kasa osande minyim de besi a mfa de mi de nyan ba ne kire kakraba na ana besia was it she oye besia na chance within ba besia yo ba ba ezi ba ye nipa wawon ba ye nipa wa na ewu de ban mate ba da ba oye den kran kasa ba nti ba na ye benaze na ye wo ba ekor ba ebien ansa ya ba aba ansa na ba ansa na aba nti cheche ho no mu hen kakra ba ani ne brofo was come no ye the root word ye wo bra na ba se de ma ba meba eba oba yeba ma ba nti root word ni ye ban come no che de ye nyin kranfo po kakasa ye nyi wana afra yi kro sa won so aka ba no che de bra ba bie but ba no ye hen so hen kasa or ye root word of come hen root word of come na ibinu ma ka ka biara fam ye wo za wo friend root word on na bi fam ho na oye kasa fofor na samanara nintini no so wan on ba ma ba eba ya obeba yereba ti ba ina mo to de bie nso ya ba biem on ye nyimpa wawon wawo ba ntina mase oye offspring child okay abo atumo wo ba nyimpa so tumo wo ba nso on ye nyimpa ade kakra ba ofi ade kesi wo aba nso oye ba na ye wo aba seed aba na ye seed aba ekutu na aba na ye wo aba ship wo hwe na aba na ye wo oba onuzi ihe aye nyim dedado na mesane hun ba de no so ye dokoto
Onye koto. Na shellfish ehu. Bad day. Wafumfam mboba ho won poano no. Na ma muhu wo muso a na oye me do kakra senka mehu on nam the book ye dictionary nti se mehu ni nchirema nti obeye mzinda makankan Oh ye ihe yakan amotuem but muhu wo book do ya maze maze nti maze na mse de obire ka amotuem a wa aka maze da na obi tonyum teacher nya Mary nyame egwamba oruko suku ne buku hye na maze na otie kinkim nti a hona mu hunda maze no oye no krade oye amutie mampa na oye nka no kasa nda wonka na mo kan amotuadze na amotu but oye maze o hye na maze wose na hye na maze na hye nda ya tse kasa kra yeti bi acha na maze yo na ya wo bahim baako okay na ebisu wa ha no so na mentase ye mantwi wajun aka bi wa ha baako enwa aye bi worka na bible a se worka bi a verse 21 a was eduenu kwar bi anka eduenu kwar eka eduenu baako onye edonu kor ampa edonu kor kesi edosie ahe odo kan oye eduenu baako donu baako eduanan baako onye eduanan kor debi adze na wakade mo wataro kor mo mpabo ebien wo car isia na nyimpa ze wode baa no famu wawo besia wawo mba besia wangara wawo mesia abo no wawo mbodom besia na nyimpa fem besia ba wotwe ba besia besia ba ndaze mesia ze papa na yenhwe mba fos Fantse Kasa na nchro no emis de bia maka na enumudo papa childhood mbafase dam mama Kasa bi na etiefu wo ina ro fonto otim se pe Fantse papa chrowa onye Fantse bible Fantse bible kasefua papa nyinara o Fantse bible zoye da apa ho kabia sese kabia dachi kabia na o bible nti mo school na mesesa makada yemfa bible mbra na yemosua Fantse obi babodwe na ye nyamesam but zaya fra na grammar papan o bible e ho na yinya dam word mbafase fitimu mbafase ya ka bakada na mbofrase but onya da na mo baby Minister of Education ho na mbisa abrante bi de agi ogu ti wo friend ne aso mi trihwi es won kan trihwi oye tihwi oye trihwi oye tihwi dam not enti ye wo kasan ma yesi yakan ti sa hwe bible ma zo wo hon onu nye papa mbofase onya mbofrase yabakan mbofrase ye chro ye mbofase ena muhu ehona mbofase na se hona muhu begwaze no so ye Mfantse Kasa ye ka no so begwaze zoye akade begwa ohoma obiara ya bongwa begwa ya bongwa so ye amanfo hon nzama oye begwaze no so abegwaze on fi se de akọ ohen ni fie wekeza asam na wa bawodo ana edi bimen da misika na wotua oye abegwaze chede za ma wona wa bongwan Yesua Mfantse Kasa nyina ye Fantse Kasa Nkyer3ase de hianso hian Fantse Dictionary onenyi hianso hian Fantse Dictionary nti wona wo amanaza pede usua oye from A to Z na ye wie ndeda
mehu ndeda wa ha na eye bi ka de ndeda nansa me hia menyanko bi wa ha oye ndeda nansa dam na waka na oye nde ndansa nde nda ibasa ano kan nde nansa ya kai kan nde nansa yanka ndeda nansa oni bi hodam yanka dam kasa oye nde ndansa nde todo nda ibasa na dodo ehwe page 25 a da mewa wonsa enyimfa dodo ana ayo why then dodo mi ndo waka azododo azibi o ha no dodo o chede odos but you say hesitate to hesitate oh hine ani dodo kaun dodo de eritwi twan wona ya ase tele o dodo no ho ompe do ye ntsam o dodo no ho osu kan ho na no ase no ho dodo no o dodo no ho je de on ye na ho harem ena ye wo dodo ko so ha o dodo aha ye wo dodo paso pano no wa dodo aya brown pano na dodo on showy na ye don bini so no bom wa dodo anti ye wo dodo bio so ho yo ye wo dodo po obi a opo kasa no mba papa ye san so dodo dodo odos dodo very plentiful very much odos dodo ansan ye wo dodo po no obi opo stammering ansan ye wo dodo much mo odoso na ye wo ododo yo multitude number crown ansan ye aba dodo wa dodo no ho so chedo ye kasa na obi o house mama no ho adodo ne de no say mama obi so mama no ho adare mama no ho adodo ne okada wo ho dare wo chedo wo ho hihyew but you say dodo mama wa dodo mo dodo o che yamfa nhye bia o sada ye ze hye nti o che dodo ya chedo wa dodo no ho chede o twentwan na ase okay ansa yewo duku du na kwar so 11 duku duku mi ndo be dukwar dukur o ye 11 na iyo he ono ye doku ado nizi na mi ndo so ye doku ankobe doku doku adofo yi na ya maka da Mfantse Kasa sabi oye zena pa ansa na ebe ka Mfantse mo wa ye cringe no oye kasa num yedru num do o sa na obemben na sound no na ye zebo nzamazin bebre na ndoba fruits ndofir 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 obodom we frezi wabodom we frezi obodom we nti obi a ota akobo ozi ndofir wa ha yesua kasa no papa adokodon adoka nsefu ya adoka okay na onenyi nasen na wakan nsefu ya wonenyi wadzen na wadza wo nasen adoka no okay na mehu echo page 72 sa I say
Omunamunafo. Obi a omunamuna. Omunamunafo. Yenya kasa no wo iwima we muna. Se ewian na anu ye zina wo de nyama yina hu pefe. Na iwim omuna na oche de bibi abakata ewia no do. Nti wa ma na enyim wa ye kasa fofo se wa ye kusu. Nti obi a ye omunamunafo no oche de wa ka na enyim esi na enyim ma otsen wa ka nti omunamunafo bi a oche no we muna na enyim. Okay. Muntum. Muntum. We muntum. Ti de hia mada podo. Na wadan. Antina ye ka we butu we. We muntum. Na ochere hia na ye nkakase ni. Nkakase ni ye. Nti ebusuafa wo hwe we hu de sisi a onye we butu. We muntum. We muntum. Yanka said ye de. Na ekrosi ye. Munum. Atade ni nyinara. Wa shatare no munum. Ana wa ye adwuma na ewie munum. We wie munum. Yen tanka. Onye kasa ye ta ka kra de. O memunum. Oh, you do gade memunum. Oh, ya na what maka. Wa ye wie munum. We wie adwuma no munum. We wie adwuma no munum. Aya pa that is it. Na mo azo mo kade school for one so pere mo a obachro o no ye o ye o ye kan mo the maso no ye kan moko mu o ko o moko na momai only a salted fish. Very good. Say anamon kwan. Okay. E obi o ha. Anya basam ka do obi ye bejiri benya itase den. Bejiri benyi. Onya no na inde asantefo wakan prema anyi nyodama. Samarka brofo de ebi a ye ntase na mkan brofo betase. Okay. Obi a o show off. Bejiri benye ha. So be a bejiri benya. Chede oya petser. Bibi a rope de wo no. Oh. Eyo no aka shatari bi na wa ye no bribi. Bunwada no wa shaha bunwada o shaha oya bejiri ba. Oro mo biare hu de. Oh. Nyim da ye wa abroba so ho. Ye wa abroba. Chede oya no hu da buronyi ne ba. Oya na azida buronyi. Chede ehu de damunyi panso word ne ya bro wa ko skunyo wa ko abrochi wa ba ehu the root word ne ya bro which means horizon ai dem waka shepu nechi nyo punechi nti e hona wo fi be nti e fro na brofo chede wo ye brofo wo fi bro nechi na wa ba ti e kwa ye se e kwa abrochi nyo nti broba bronyi ne ba damun krofon wo fi hos no wo ba botuma bo de wa hye socks o da hye sandals nti ya broba o kire de bronyi ne ba na mbo na afaje so o de ma so nkwa abedem ndo so otumi gina da mara ya kasa onyi to page 80 onyi to acha nenyu akor chade nenyu akor abo de bia wo nenyu ma na nti enyu akor mfo hu aze nti kuno du hu aze so enyu tora. Okay yo nti no say Canada ma ye hu de Fantse Dictionary anade Mfantse Kasa Nkyer3ase Zekobrofum onini Fantse Kasafuo bia na brofo nkyirem wo ho na sisi e bebisa aba adwen na obema eye dem buku yi Ewradze na dom Nkyer3ase akyere kakra na ede Fantse Kasa kyerɛ ho na aya won tsase na mbom eka no brofo a no say inti saka brofo na o ma wo hu na mso dama na
no kwasam da moye ma iyi ba mitimetse me yere no store n'enyim ewi abredo komtwana adwunu bam tun de dentina in your Fantse Dictionary. That is all that came. Moba ma adwunu mai. No say Fantse Dictionary. Nei na mami kire na me nyanko bi from Professor Osam. Ncham bi no Pro Vice Chancellor Legon. Okay. The head of linguistics. No wa abram Fantse list. Words nyinara anankase fo nyinara wom. Nti adwunu ba da nam so no mama ka for book. Ye ni na nam di ye. E wonde scope ni ye basic 4 to SS3. Shebi wo some kind of medini oboso so ase no. Nti e da ma kire basic so. Nti wonu book won kaso wo mobotu ma abo hon na mfa kesi SS3. Na mde ye. Nti zama ba ye biowun. Anhwe am bayi dami iye fi ho. No chedo no obaye kesa obiara botum. Iyipo obiara botum ti de. Ide obiara. Kasefo a ye bodin a esi bia yentede. Mpeifu wo kwa bagde na anye ti de amazi de mi. Ika che class 4 ni ana SS3 ni de e ba din amazi. Amazi wa amazi wo hin. Wa amazi wo hin. Yo. Nti oye danam so ye dama mbama me ho ba sha so basic mi wo keji SS3. Oboboa hon wo hon examination ana nso hwe yim. Nti echiri na mrebasna ayakro so aka ho fofora abofo se reviewer na afi kasefo bi a onka hon mesreba ka ho na oba yekese adwunu oba mtim da muncho de ofa ma adwunu mu de denti na ye Fantse Dictionary ena nche bi wo ho acher muhuku bi acher de daada bi ho bi obesesara yekese yenyi bi na mso da ma kasefo an na me yiyi na me Nkyer3ase obi wo ho yim yintum ya adwen wo da ma acher ho na so oyin fo pepepe yo na nti ehwa ehwan Fantse Kasa no rokechi ehu oye ye opi de obiara na kasa nyame da aman obaye won de osoro obiara na eziba na ozi nti da ma na osoro obiara so na kasa oza aman na moye ye de Fantse Kasa wanyo obiara kasa wonpe de waka ho Fantse nkanka de Fantse yi esuanti ana atwenyire kasa obape de obaka twi sinaneze mu wonkofo bia wokro school wo Kumase Wesley College na wo fi henu so anu ha Fantse na wo dormitory na wo dzi nkomo wo kan Fantse na wo hwa no nkofo etwa won ho ehia mo kasa edo o to won asom dedede won tumi ka bi nti Fantse oye hon de no ye wo de Fantse onye Fantse kasa obaka Fantse no ka Fantse mo meti che bi wo Aggrey ha offense Cecilia Kumsin otum ka twi pa otum so ka Fantse pa no onye Fantse bi kasa o ka twi nam so be Cecilia o ka wo Fantse na so nka ni twi na obeta ase nti ye kasa oye me ye ode pi won pia de waka aye bi mu adwen ode waka no mu ye drusen de wobeta ase nti da ma obaka ode ye kana won so wobre na wo usua na Fantse Kasa ne ye dew kasa bia ye dew na Fantse Kasa de o ye dew odemu sonko o ye dew ankasa e na wo kasa na o kire bukusum kasa kan na o kire wa faze se yete he na ehun obi a we furatam na ode entuhu oda ye handkerchief ogunu kon ho a bo we bi ofi obi a wa hye fugu oyi ka Fantse enda na fugu abaye de international atabi bo biara hye fugu a oka soro ho kasa ni bi nti da ma na ye Fantse Kasa nso ye wono ho atara ye hye afaze ye fa ehwa na oba kire bebi mefi nti ye kasa o de ye nwa bi na o ye ne dew ono na ogem de monchro na ye yinku mbuku pi wo ho a ya be chiro yesu yi do di kana ma chiro acho books pi kakra wo de ma school for wo sua ade no Facebook amocho mo chiro fatwen ope osan na mabai na book yi wo Fantse book bi are yi wo papa ma hen nti me chiro bi achere yere num nsu atwen ope nti ya ye yi kesi de aban ti ne ze baba
Oma no so book ni gi baby a bia kane nti wuzi no so techere baby a wo Ghana ha say gas obiara owie secondary school a chere kakra ot say ga obekede mi teacher ni mo Mfantse teacher chere ni no onenyi nti na ebusuafo nde Nkyer3ase TV today mahen Nkasa za osi hen botaye osi hen enyu odonye de ye bohwe na hen Mfantse Kasa ne enso ya ma wakoshew amabinum honso wesua na wehu de yenso ye wazo oye no onu nti na yeze nde say gas yeze ne ba ya na so wa twa Mfantse ninchirem wa chechire kasafuo bim oza akobrofo ana ozifi brofo za akofante ama se wonsa ka buku yi bi na se pede armpits po ne Fantse ya baza ankaka do ya mutie na emom oye maaze nte ebusiafo ye babisa mbra obapa buku yi no hotam ebapa no hotam dabla ansa na mbaba ho ma me ye ntenten kakra aya Fantsefo kakasa bi de wo da maaze na ye onye Fantse onye nya kasem de maaze na ye wan kan da maazen mun da maazen oya Fantse de maazen da maye idebi orba dachi won da amba ena kasefo akuru so ho a nkofo wota waka ma so yo no bia also mo ko twro azaba ye wo kyerɛw ye wo twro buku ede akyerɛw aba akyerɛw duade si buku da also mere kyerɛw za ye kyerɛw na retwro ye retwro wo ho ana retwro nam ono ye mo twro na di there kyerɛw a o ye kyerɛw on ye twro my wakana awudi ma twro kra teacher funa acheche funa waka twro inti book ibonda ma kan wa hade na also to help the teachers osande acheche funa ra wo kyerɛ Fantse ibi wo wa ahokyiri nti woni teacher oba kyerɛ Fantse nti ofi de tum ka Fantse ezi ebotuma e na ono kyerɛ wo po mo wasa yaze inti demre ibisaman mo book yi me bapa hotam wo Aggrey Memorial Senior High School oye memenda ore beyinyem kron so nyem kron ya kan brofo mo se 3rd October obesene da otodo ebasa na bapa hotam wo Aggrey Memorial wa bo ewiabere no na ebiem pem nti obiara opie bibiara oboto wa ba ho ya pa hotam wia na afi na wa peten mo obia wa oye bonko me pede me so maka Fantse Kasa no mo yedu ne bi buku ye benya no bonko na hen so ya akotan anade ye za akɔhen school ya kacha ma hen school fo na ye bo Fantse Kasa bi na ye ntum na ye ntasa ihwe me pe mehu sie to Barry okay yehu esieze funeral esieze funeral money funeral money we esieze ni sika wode mo na de esieze ona waka na nsawa na ona aso yin sawa nsawa che de morboa wo sikem nti esieze insiesie settlement na sie to prepare na osiesie for peacemaker. That's right. Na ko do di sisie nyi kan o. O say na sisie nyi no ejo be ma yetase de. Obi a wata asisi. O ye sisi enyi. Wo sisin. Ti sisie enyi. Ewusiafo antinyen benyi. Menyi say gas. Another teacher Gabriel Ampasam. Very good. Ofi simpa. Na mum oka efutu kasa. Mpen bebre ne yesa efutu fo. Na osan efutu oye kasa simpa fo waka. Na ibusia yezibese ha na yahwe na 3rd October. So pa ne buku yi hotama ihe nyina yakoto na ye za atenten he no Fantse Kasa
nti ebusuafo se onye hwe kaza ahade na yezi dwumezi no yezi besi nti meda hona se bebre nyame nhira honda wo gudara wo hwe nyane Steve yemo ho enyidado wanya ahene Fantse Kasa mu wanya kasa hene eziban hene ntar hene bibia ofa Fantse bia yemo wenyidado wo ho menyema nde hwana wo bo ma muze dwumen Fletcher na bless Lord another Lord macro